zadnja vrata, trka je puštena. Najbolje iz mašine iskače Vilohlas sa Mešetovićem. Vilohlas, druga pozicija za Legionara. S polja preti Flič, začelje za Muta Hafiza. Distanca je 1300 metara, trčao mnogo duže. Flič na pola dužine od liderke Vilohlas. Sada na vrat, sada na glavu, treća pozicija Legionar, četvrta Never in Red, peta Princess Mia, šesta Autosystem. Izjednačili su se Vilohlas i Flič. Iznutra Vilohlas, spod Flič. Treća pozicija Legionar, četvrta pozicija Never in Red, peta pozicija Porino Hill, šesta pozicija Autosystem, sedma pozicija Princess Mia, osma pozicija Turn On. Poslednja krivina, predulazak u pravac. Flič otresa Vilohlas. Flič napada gospodja Legionar. Dva Vatića grla idu na čelo ove trke. Legionar ima prednost u odnosu na Fliča. Razlika u kilama, koliko voliš. Pokrivio glavu Legionar. Legionar će ovu trku dobiti. Fliču ostalo srećuje drugo mesto, jer tamo stiže Vilohlas ponovo. Legionar prvi, Flič ne da drugo mesto, Vilohlas treća pozicija, Never in Red četvrta, Turn On peta, šesta pozicija. Ovo mnoštvu, sačinjenom od Vatića i Hadžića, dame i gospodo, jedan aplauz za Legionara.